Mawumakhenika uthola ama-clients simply ngokuthi cheap, nawe i-aim yakho kube ukuthi ube cheap kunawo wonke umuntu. Bazosafarisha labo bantu labo. Bengeza ngobuningi ngoba phela i-quantity vele uzoyidonsa, kodwa ngakwi-quality hayi badla. Ngalapho-ke ungaba questionable kakhulu, because ekufundeni ukubhalansa ama-ledger, ngiya-understand ukuthi for every debit there has to be a credit. So if uzodebita wena ngakwi-price, then fanele ube khona lo credit akhona, or vice versa. Nakulaba nje abajaha ukuthi hey fanele ngithola umakhenika oshibhile, akukubona. Bengaya impela kulo shibhile, kwamina ngakuyalela kulo shibhile, kodwa mina ngeke ngikompete ngaye ngokwe-price. Hlobo angikompete ngama-price mina. Ukuthi ngenza umsebenzi angeke ngi-compromise on equality. Kufana noba mekuthi ngithenga into wena, or ngikhokhela i-service yakho, anginegotiate. Ngeke ngifike ngithi hayi ngiya-understand ukuthi wena uyenza ngo-10 rand kodwa kuthiwa ngiyenzela ngo-9 rand. No, angiyenzi loo nto leyo. I don't compromise on equality, and I don't negotiate on ama-prices abantu. Umuntu mebeka i-price ngisuke ngithatha ukuthi hayi shuthi kufanele i-quality yakhe leyo price leyo. If kukuthi futhi ingaphekwe ephakethe lami, shuthi angisiyona i-target market yakhe, yabo. Kufana nathi futhi umakhenika, khona umakhenika one-target market nje, yabo. Yabo laba serenki abashiphe kunathi sonke, kodwa abanayo i-target market. Ngebhadi uyabona emgaqweni mase seyiphelelwa ama-breki, mase seyidala iy'ngozi, ngeke kuqale phansi bebuze ukuthi, or besho ukuthi hey lo makhenika ngiyangithatha ishansi wakhe. Naye umakhenika ukenza izinto ey'thusayo. Hey, enye into ekufanele ni-understand ngomakhenika ukuthi umakhenika ukuthi uyakwazi ukwenza into akusho ukuthi kufanele, or akusho ukuthi kuvumelekile ukuthi ayenze leyo nto leyo. Abantu bayathatha ama-chance la ngaphandle. Omakhenika hey abanqeni ukuthatha ama-chance ama-out la ngaphandle. Ngiyakutshela banesibindi esixaka ukwenza. Hayi ngeke. Ingakho nje umuntu edlalela kwilane yakhe azi kahle ukuthi hayi yena umsebenzi abhekana nawo uwenze nje to the best of their ability, because into engayifundisa ukuthi ngibe part of the best or nothing. So yeah, ngaphuma nalokho.